Contingent number 8, the Nakita Festival. Perceived to have a flourishing road, the city of Naga Cebu celebrates the Gita Festival every December of each year as lively, exciting, and kaleidoscopic as expected. The presence of different industrial establishments in the city eventually zoomed Naga to progress, giving hope for a quality of life for Nagahanos with the theme Sagagitag. Hamagkaway ang ugmay kahayag ang pinabuhi. The Gitag manifests 5 pillars of growth, namely light, progress, industry, economic development, and employment. Mayor, Honorable Baltimore Chong. Vice Mayor, Honorable Christine Vanessa T. Chong. Ladies and gentlemen, contingent number 8 from the city of Naga, the Nakita Festival. Pagsuloy-suloy sa ningning. Wala nga ako magpagsunod-sunod sa ningning ma. Sa sunod, nalilibuhan ko na. Kasi madisgrasya din noon ka. O niya, ikunan magtuon kami sa ibo sa aton ng para. Kikay sila ng paglabuyo. Iniwag ka na sa nagiraap na dapat. Mauswagan ang pagtuyo sa mga lagahan. Gumikan sa panagiusa o pagtinabangan. Sa labay ng mga gitara, pinulso ang elektrisidad.